Tuğanдар, assalomu alaykum, urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 март 2026 жыл. Барыңыздарды Ноорус майрамыңыздар менен кош майрам. Кечеке бүгүнкү эртеңки айт майрамыңыздар менен айт 3 күн болот тугандар. Анда биз сиздерге мондай жаш музоолордон тартып көрсөтүп беребиз. Сиздер биз менен болуп, каналды колдоп, баягыдай эле бирден лайк басып көрүп туруңуздар. Сокулук мал базарындабыз, Чүй облусу. Бул жактарды иретке келтирип, мондай евро заборлор салып, бунун ар жагында кой базар болуп атат. Бул жак жаш музоолор көрсөтөбүз, анда кеттик. Байке кандай? Ушул эркек музоонун баасын айтып коюңуз. Баасы 60. 60 миң. Канча айлык, күндүк? 3 айлык. 3 айлык. Ой. 3 неделя. 3 жумалык. Эркек экен, Канчага чейин бир соода болду, байке? Айтыңчы. 53'e бербedi. 53 миңге берилбептир. Байкем, соодаңызды берсин, Эркек экен, 53 миңге берилбепти. Моякта бир эркек, бир ургач бар экен. Ассаламу алейкум. Баасын айтып коесузбу? 45'ten de aldım. Экөөнү тең. Бул ургачы. Ой, Бирөөсү эркек, 45 миң сомдон сурап атат. Тугандар. Канча экен байке бул? Баасын айтып коюңуз. Ургачыбы, эркекпи? 45 дейт. 45 дейт. Байке баасын айтып коюңуз. Ассаламу алейкум. 48 эркекпи? Канчага чейин соода болду? 43'кө берилбедиби? 48 экен. Канча күндүк бул? 1 айлык. Жакшы. Ассаламу алейкум. Канча экен ушунуңуз? 43. Эркек ургачыбы? Ургач экен. 43 дейт. Тугандар мына. Ала бар экен, ала. Ала торпок канча экен, туган? Музоо. Баз 50. Эркек экен, Эркек 50 дейт. 50 миң дейт. Бүгүн мал азыраак. Бирок жакшы соода болуп атат, тугандар. Бүгүн Ноорус майрам. Канча экен музоолор? 45'ten. Экөө теңби? Эркектерби? 45 миңден экен, экөө тең, эркектер экен. Соода кылып атасызбы? Жок. Жөн эле көрүп атасызбы? 38 bin atası. 38, бербей атат. Vermedi. Бер. Мейлі. Сөзі білет да канчага беришти, Бирок базар чечет, Базар чечет. 38 бериптир бирок. Туура келсе бер баас. 20 күндük ekan. Ооба, эркектер экен, 20 күндүк экен. Кана, ассаламу алейкум. Канчадан бул музоолор? Баалары айтып коюңуз. 60'tan. Рахмат, 60 миңден бир туган сурап атат. Могу ургач экен, Erkek. Эркек, үчөө тең эркек экен. Швейцар экен. Булар канча айлык? Бербедиңби? Канча бердиң? 50 берип атат. 45-50. Жакшы экен, байке ушул. Өтө жакшы. Ортодогу. Аркаларда кенен. 45-50ге чейин соода болуп. Я. Чотeng paroda. Үчөө тең парода экен. Номер айтасызбы же мындай сатып кетесизби? Мындай эле, макул. Көпчүлүк бул жерде мындай эле сатып кетип калат, анан номерин сурап калбапсың деп берет да мага. Комментарий жазып. Канча экен бул ургачымыз ол? 50 дейт. 50 экен. Чоңоюп калыптыр, Бунуңузчу, туган? 65 кар. 65 кеми бар. Эркекпи? Эркек экен. Бир жумалыкпы? 3 күндүк. Парода экен, 3 күндүк экен. Бир өлө де? Мактада чоңурактардан көрсөтөлүчү, кана. Байке, ассаламу алейкум. Кимдики? Кандайсыз? Байке, бааларын айтып коюңуз, эч качпа. Майрамыңыз менен. 70 миңден ургачылар суралып атат экен. Жакшы экен, мал тоо айдаганга, 5 баш бар экен байкемде. Мына бул жерде да бар экен. Булар кимдики экен? Эси жок экен, Эси жок экен. Мына. Аякта бар экен. Чоңурактардан эми тартып көрсөтөбүз. Байке, ассаламу алейкум. Канчадан мы эркектер? 58 миңден, 65 миңден суралып атат, чоңдору. Түшүрүп бересиз да, Баасын түшүрүп берет экен байке, мына. Караңыздар. Базар бүгүн кандай болуп атат байке? Слабый, майрамга карата баягы келбептир. Мейли, соодаңарды берсин. Ушулар канчадан ушулар? Байкеле, ассаламу алейкум. 65 эркектерби, ургачыларбы? Эркектер 65 миңден байкем сурап атат. Канчадан бербедиңиз базарды? 58'den berdim. 58 миңден соода болду. Рахмат, соодаңызды берсин. 58 миңден берилбепти. Чоңурактар бар экен.
Bu yoqda savdo qilyapti. Qanchadan ekan shular? Assalomu alaykum. Uchovi. 55 dan. Siz so'rayapsizmi? Jonni ko'ryapsiz, a? 55 dan. Demak, qanchadan inim baholari? Urg'ochilarmi erkakmi? Urg'ochilar 40 dan ekan urg'ochilar. Aka, bahosini aytib qo'ysiz qanday? 56. 56 urg'ochilar, a? 56. Soda bo'ldi bu aka? Bugün soda jayrak. Jaya bugun bayramga bag'ı adam az. Adam az. Sodangizni bersin bayka. Atayın kelgandan keyin sotib ketdingiz. 3 bosh ekan. Assalomu alaykum, ava. Qancha bu buqa? 90 so'rayapti. 90. Yoshi-chi? 8 oy bo'ldi. 8 oy bo'lib qoldi. 90 so'rayapti mana. Bayka, ha, rahmat. Bundalar tizilib turadi, urg'ochilar ekan. Hozir so'rab ko'raylikchi. Mo'g'lar kimniki ekan? Ha, savdo bo'lyapti o'xshaydi. Qanchadan? He. 50 mingdan ekan kishi. Bu qaysini savdo qilyapsizlar? Aytib qo'yingizlar. Ha, mayli, o'zi savdo qilyapti arzaqdan. Qancha bu xunajim, mayka? 90 ni. Xunajim 90 ming deydi. Ha, tug'anda. Assalomu alaykum, ava. Qancha bahosi? 50 so'rayapti. Urg'ochimi? Urg'ochi. 50 ming so'rayapti mana urg'ochi ekan. Bu qancha ekan? Nim? 85. 85. Mana mal qilam deganlarga. Bir yoshmi? Bir yosh bo'lalakmi? 85 ming deb. Aha. Bu yoqda porterda bor ekan. Kimniki oldik? Bu kadar kimniki? Xabar keldi ana. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Mayramsiz meni? Ha, rahmat. Cho'ng-cho'ng bu kadar tizib qo'yishku. Bo'ldi-ku? Bo'ldi-ku. Baholar qanchadan? 115 dan 4 boshda so'rayaptam. 115 dan 120 ga so'rayaptam. Mo'g'ini? O'ta so'kdi, shvits ekan. 120 ga? 120 ming. 130 ga deydi. Mana cho'ng. Ko'ringizlar mana. Amolar qanchadan so'rayaptam deysiz? 115 dan 115 ming so'mdan. 4 bosh. Mana bu yoqda biri buldile yaxshi ekan. Mana bundan 3. Nomer aytib qo'ymaysizmi? Sotib ketsa, Ha, sotib ketadi. Mayli, sodangizni bersin. ha, rahmat. Assalomu alaykum. Mayramsiz meni? Qanday bo'lsin. Ne bo'ladi? Qaysi soda oldu? O'shulmi? 66 mingga soda oldu. 66 ming bo'ldi bu. Ha, ma'qul. Buyursin-a. Mana 66 mingga sotildi. Mana assalomu alaykum. Urg'ochi torpoqlar qanchadan? Qandaysiz? 65 dan so'rayapti. 65 mingga, ne? Qancha bosh bor? 4, 5 mi? 9. Onlayn nomer aytib qo'ymaysiz, shundaylarni olib jaylovga aydayin deganlar bo'lib o'tadi. Aytasizmi? Balkim uydan o'tirib olib söyleshib satasizda. Artlarini ko'rsatayin, balkim nomerini qaraga chaqdi. Mana artlaridan ko'rsangizlar, mana genendiklerini bayqaysizlar. Mana cho'g'oyg'ondagi shu genendiklerini olsangizlar, yaxshi cho'g'oyadi. Aytib qo'yingiz nomeringizni. 0704 menen 99 0101. Çalıp görüngüzler. Eğer başka oblastdan çalıp kalsa, akçasını kotorsa, bu maşinalar var o. Oşalarını dastak alıp özde töle alır. Düşürüp beresiz bırak. Bol, çalыңızlar. Düşürüp beretken, yaxşıken. Şunday yıllarda surap atat, urg'ochilardan tartib qo'y. To'g'u ayday turganlardan depchi. O, assalomu alaykum baykalar. Qanchadan? Ming deb keldi. Baholar qanchadan? Multi shunday. Qandaysizlar bayka? Baholarni aytib qo'ysalar bir. Eko'yla bizdiki. Ha, eko'yla 115 mingdan. Rahmat. Eko'yla bizdiki 115 mingdan deydi. O'ta sonun ekan, bunday tartqanchi. Keyin. Bunaki, buqalar bor ekan. Qanchadan bayka? Aytdingiz. 105 mingdan. Yoshlari qanday? 1 yoshliqlari. Onlayn sotabizmi? Nomer aytib qo'ying. Shundaylardan alam deganlar ko'p bo'lyapti-da. 0706 40 58 80. Mana, çalınız. Qancha bosh bor? 6 bosh bor ekan. Tug'anlar mana ko'ringizlar. Ha, alam satan deganlar çalsa bo'ladi ekan. Bayka o'zi oladi ekan, sotadi ekan, qisqasi shunday. Xizmatda ekan. Mana bundaylardan bor ekan u. Cho'ng-cho'ng. Ko'raylikchi, yesi ko'rinmay turadi. Ha, bayka. O, buqa o, he? Hush. Buqalın qilyapti-da. Bayka, bahosi qancha ushunun? 110 ming deydi. Narxlarchi? 115. 95dan. So'rayapti. Tushirib beradi, ha bayka. Tushirib beradi. Ma'qul, ketdik, oldini qarab. Mana
90'dan deydi. Bu paroda da bular. Bu paroda deydi. 90'dan deydi. Moğollar qanchadan ekan? Buqalar. O 2 muqomi. He, sizniki, he? Qandaysınız? Qanchadan? 110 dan eko çok. 110 ming so'm. Angus bu. Arıgın ekan, he? Diye alato. Alato. Bu eğer özünç olsa 115 bin so'm. 115 ming. Bolo turalmaz. Bo'la turgan. Nomerini aytib qo'ymayapsizmi? 507 507 350 350 250. 250, he? Rahmat. Chalib ko'ringizlar tug'anlar. Qancha ekan buqa? Aka, Anan qancha beresiz? qancha ekan? Aka, qancha so'rayapsiz? Bahasini aytib qo'ying. 90. 90 ming so'rayapti. Aka, qaysini savdo qilyapsiz? Shunimi? Qanchaga? Aytib qo'ying. Sizni tartmayman, aytib qo'ying. Ya. Qanchaga? 122 ming. Ha, rahmat. 122 mingga shuni savdo qilyapti. 122 ming. Aqsoqolning qo'lini qarmab. Shunda, mo'qunajinlar kimdek oldi ekan? Mo'qunajinlar ko'rsataylik, uy qilam deganlarga. Qanchadan? 120? Pulchi? 140? 30 дай, я заберу. Alarman alam da otadi. Ekon 200 230 dedimmi? 230 qilib otadi. 230 вот это. Bura o'ta bo'yli ekan. Mal qilganga yaxshi ekan. Shunday to'g'anlar, shu bilan videoni jim qilamiz. Sog' salomatda turingizlar. Biz meni bo'lingizlar, har doim ko'rsatib turamiz.